leo fisilingia le lofo le tua. Le lofo le tua wala, lima ina mai ai le soifua ma le tatu malosi. Le lofo le tua le na lai o na saunga le mule na vai aso o sola, fe au mga luenga ai me sei foi o lava singa na fea ngai ma le tangata. Le lofo le tua o mawhai au na whatau no ufu fuanga, ai me se o le soifua ma le ola i lona tau watina enga. Au le alofa fo o le tua, o le ua tātou mata whasanga iai le nei tai au. O te avatu ai le lima o le whata alofa i lo o tau mamalu ma lo o tau pa ia, ia i me sei fo i le mamalu mai o le au whai ngā ruenga. Ta mā pensione ma le ainga i le au o ma whailaunga, ua i le whale o le tua le nei tai au. God is good, and all the time. E le lei le tua, i teimi uma, ia ele leo atu mo mofe o fofua ile lofo le tuope wa ma'lili le tapoinga. Let's go and share God's love. Tell everybody that God loves you. Yeah, and so do I. God is good, and all the time. In the leile tua, teimi uma, let's worship. Mele ngangor salamo mo oi maule nei tayo, I auto vivi atu I le li'i. Vivi atu I le li'i ma le loto atoa. O mea uma e vi ia ma le mātungo fie fo mai o ana ngā luenga ia. Praise the Lord with all your heart. Great are the works of the Lord. Glorious and majestic are his deeds. His love endures forever. Let us all praise the Lord. Let's pray. We take delight in administering praises to thy name. It is an avenue where we can express how much you mean to us. God of eternal life, you are worthy of all praises. Speak to us in ways which will bridge our understanding to thy will. In Jesus' holy name we pray. Le tuo le vaipuna o leola. O lo walofa wa mawalunga ile nei taiao. Mātou whaasifo I lau mamalu. E fia whaalau tele le iloa e ale le whaso soani mai o lau wanganga pa ia. Tāo fi maui I mātou I o a aolofa. E saunga le muai le nei tāpua inga ai tu mau ai o vi inga e whaabavau. Iesu ke riso le ali I whaola wa mātou ta talo atu ai. Amene ma amene.
Ua, tātou ala usu le lofo le tua. A o tātou tū vai le tue sāpati o le nei masino iulai la ngona pele anganga whaangetia. A wao le upumoni lavo le o toe whaingofia le ola. O le o toe whaingofia le ola. A le liwane le soifua wha le anganga o wha tūtūnga tā le se wha moe moe. Ai malo le wha losi le ka le sia ma Samoa. Wha aftai le sotanga ia mau sa li le wha moe moe. A o ne ti neia pe muta le tātou waf so ta ima le tātou atua. A wao le upumoni lava ma le wha maoni o le waipuna leo le ola. A o le mafuanga fo i le tau la wai wha moe moe ma fufuanga le tangata. O lea, o le atu tau ma whi atu o iei a inga lautongi o sila tanga i le tātou purtini. Ia o i lātou i o tō fia mo le nei masina. Ia o le a wa alua tu sai foi mo le tātou taulanga osi. O le viinga o le tua o saunia e a inga ia iwa se funu ma le lua.
Ia. Whaatalo whaatu I le tātou e kālesia. Wō ma e masani. O ma whai o na tātou whaitapu ina whaatasi I le nei malu. Whaatalo whaatu foi I le sunga o le toina ma le whaletua o le toina. Wa aia pēr le matango fie ma le whamaoni o le atua. Io to soifua ma si o foi ola. Leo tato ala ai manu ai leo ni mala. Wo tulai. Ono le polokalame maasani vai aso taitasi. O tiu te whaatino mangaluenga whaatia kono. Whea ngai maasi a singa ia inga taitasi asi o tato e kalesia. Ia sa asia le sunga le taitai fono, malona whaletua, lai runga ia la askalai lofa mai, lai wo ma losi la ua vi ia le alii, tato ngofo tatalo, ia toe malanga mai la ua. Sa asia foi le sunga le awhionga tia kono tui tele, ia laos wo maua le kala wo manguia ma losi foi le tina matutua ia flora vi ia le ali tato ngofa talo ma le awane ngalo le tina lea I tato te talo fa mole ia sa asia foi le tama matua ia pule ai la wo ngase le tino ai te lele suinga vi ia le ali o te lele suinga o lo fa solo ina toi fa foi le ma losi le tama ia fa pele le sa sia foi le tina matua malolo tina toi ina malolo ia tunfai eliapo la lo fa mai le tina lau ma losi foi e ia ma lana inga ma lana whaangau. Ia, e ui ina lei ma ea le leile nganuenga. Ai o te whaftai. Ono e sama whaiona o iaise lima whaatalofa po se upu wha ma losi. O te fia e wha I loa atu. O lo solonga le lei, mea uma I le alofa le atua. Ia, mamoli le whaftai tele ia inga lotu. O lona, ona o lo sangi mai, ma whaali mai, o tō lau whonga fia. O se moli maulu fo I le nā, I le whamaoni o le atua, I tato a inga. Ia sanga suma pea lana whamanu ianga. I so se mea tato te whai. Ai ia whasi siri ona maua sona vi inga. Ia, pau leo sina o tonga mo le nei vai aso. Ia manu ia tere le sauninga, ma se upu o le a fola ina. Ia pa u I ele le lei, tupu maola. I loto ma nganga. A wale whea ngai ai malana ngā luenga. Manguia fufuanga uma soifua. Au tau sila mbaile. Le matango fie foi le teu ino le lao le tua le leitai au. O fōlinga la le lei foi leo le tua I lo soifua ma la ola. See, because we came here for a purpose, and we came on purpose, just to sit in the presence of God. Tātou si taulanga I le tua I le anganga whaafutai ma le vivi I le tua. O wale alofa tau muni muli sau noanga le. Ti akono. Mai o le wha maoni o le alofa. Are we even worthy
I le whaamaoni I leo le tua I lo soifua mo lo ola. Le mamalu e leo fie leo whatua tuahe. Ia tātou I foto ele I le tua. E ala I le tatalo. Join me in prayer. Ua pai tonu, pai le lei le tai au. Ua mafola fola fo I le ala le tua na ui ma savalia e lau whanau. Ua mawhai ai una tā la I pui o lau malu malu. A o mātou ulu fale mai. Ua afe mai le tua se I whaia se taulanga. Sa ili se whaamtalanga o se upu moria. A wale ngā luenga sa I whita I tu ngai le nawa yasu o mau. Na mātou whewheo ai pe una tangata o mamate. Whaato otolia I mātou I o mātou moenga wala ngona le vai ma le musua. A wawa, ma tui le pai mai o ngase. O mai ese o le tino o tau mia ilo mātou sa roto. To telefo I mātou le tuana. Mātou folau lava, whaatino, whaataunu. O a mātou fuanga whai au noa ma le mātou tō manatu. Ma le mawhau whawane. Au le leitai au le tua. I le a ngai mai o lau whanau I le whaatutua. Se atua alofa. Wele whaitauina ni o mātou vaivainga. Wale e tau fi mau foi sa mātou whatau waa. Ai wa mafola mailo wanga le leile tua. Me o pongia I mātou I tonu le mawhanawhana o lo walofa. Le tua le ola. Whaftai o lo manuia ainga. Whaftai lo sila alofa mai tu sai foi ma le mātou talo atu. Ma lo pule whaftai whasoa le tua. I le whatau nuuina o fuafuanga whai o le ainga ma le tangata. Le liu mai le whale nei le tua. Se le o mativa le ka le sias a e tena fau. E le o mativa le au whanga poto mai o Samoa I le neitai au. O tau masua I mātou I le fia ma le oli. A wao o fuava ai le alofa tausi o lau fio. E oina mātou no whavala ma nisi o le ekalesia. O lo malanga o no tūlanga o ainga. Fatu ainga masani. Ia e me se fo I lato I tonu le vaenga au le malotele I Amerika. Whaftai ta maa. A wao le sotanga o lo mawhana pea. Ma le mautinoa. O lo soifua pea la wafio e whaavavau. Ma lo le tuitui. Ma lo le whaamanatu. I teimi e le maumanatu ai le tangata le tua. Ia au lo tua lalo ma le whaamalo si au e hala I le anganga. Ma wai langona. Ma wai mawhauwhaunga. Lo tu te tele ai le tua. E finau pea mo le ola. Mātou vi ia la wafio no le soifua o mātua. E ui au tō tele o tātia mai I malaya whaafetai ta mai lo ta o au ina I latou. O lo soifua maola mai pea. E ta tai ai le wa ai o ainga. E whaananau ai o mātou whaalongo. I tima inga ma whautuanga. I awara soifua ma le ola wa le whaingofie. Whaaftai le tua mo mātou whanau le tupu ai. I ta tonu le nei ai ma le whangaloa. I o ele ie se e malu lava I ate oe o mātou whanau. O tō whinga o mea lofa ne e fo ia mo I mātou. Se malo pule whaaftai alofa. Ngona le anganga fia le tua le au fia mai o Samoa. O mātou o mai e lotu I lau o fio le tua. Ma whaafoi le veinga ma le whaaftai. A wawa tele na walo o lofa I le menei. Iesu ke wiso. Se le lava upu matala. Mativa le ngangana I lona whaasoa ma le tau wha matala. Ae. O mātou wafe atu. E mamoli atu le whaasao.
ma patipatia lo walofa ma lo wanga le leile ma vai. E ala i le taulanga o le ola. O le na pongi sa i le tunga mau, iso ai le mafau le ali ima le lalo langi. A wawa le mawhai na tanu mia lona siri ese. O lona toi tu manu mano o ta la i pui o le langi. Ua mawhai e anu fale lau whanau i le whatutua. Pe a mātu talia o e whai ma le mātu whaola. Alo whangia le tua, a fio mai, a apa mai, la vea i mai, i le soifua ma le ola ua pangatia. Ua mātou sai tia le tua i le fili mana whainga. Aia, ta tala e oe le tua o fili mo o mea, o lo tau mia i lo mātou sa o lo tonga. Ta ma, o ani o mātou a leu, ia moe mangalo me uma i lo tunoa. Aia fua mai ai se tae au fau, ina ia fau ai pelo mātou tau ma whaima le whātua tua a o le ola, ia tu mau i lau wa fio i le au noa. Na mātou tatalo le tua, alo whangia le soifua o mātou ta māmo mātou tina mātou tua. Malingi matau le anganga le tua, i le wawa ai atu. O le ato toa le soifua ma le malosi. O ai eo le amato suru whai ai. Ta mamo moonga le anganga i tele aso tele maftanga. Ai le whai ai o mātou loto. Ai mātou tatalo i lau o fio pui malu. Tau a ao whafua lewa. E soifua ma le ola. O le mawhaitawina talanga vai le tuo le neinu. O le mawhaitawina le tele o ngase ngase wa afia i o mātou tino. Le tuo fo mai sili lava oe. Tanga loa tusi oe le soifua ma le ola. Tō mai lau pule le vai la au i o au. E to ai le tuo ti ngā. Ma mātou lo ngona ai le mapu ma le file mu. Whao ngā i pēr le ola le tua. E tau tua i lau whilangalo. Tō whati munga lau whamenuianga le nei a ai. Anga le lei le tua le nei e ka le sia ma ona tangata. Ia whatu mai to tonu le nei whanua le nei au lotu. O toa mo le ngā luenga. O au ne te fia me e sila fia le tua e au ngā mo le ngā luenga. Whao ngai mātou mo lau whilangalo. Whamanuia i whanau mo lo lato tupuai. Whapongi saina le mawhau mo lato wala le tui le fili mana au. E lepetia maawhai nei le ola. Tatalo mo mato ainga wau whanga poto le nei tai au. A maea le tapo inga ulu fafo i lau manu balu. Ia langona le whasili. A whasili maua mai i lau whamanuia i a toi fo lea mo i lato. A vea le nei whanua, e mātou so tanga ai i lau a fio, ma mātou tāpua i ma whaitau langa sa loto i ate oe. Anga le nei vai aso fōua a mātalia, whaatonu wholau oe i lo mātou ola, musu ina peo mātou tangata, i a mātou i loa le alo le file mu, ma le saunga le mu. Ai meiso le alo le ola, ma le manuia wa e saunia. O le lalolangi, i oe o le lalolangi le e fausia. I lau sila whangati le tua i le mua i fofoanga o le lalolangi, ua le lei ai pangalea. Wa a whaina ma wha le tonu, ono le tangata le pale ale i o lau fofoanga. I le ola wa so ona whai. Tama, wha manuia ma wha ato toa ina. I le vātu una nofo ma malo, so tanga ma le lalo langi ma ona tangata, se au mai alo file mu se wha moe ai, se wha toa ai le atunga lunga, e le o malo lo le mawhau le, mawhau wane. Toa le tuo Samoa, whanau umo le lalo langi, ia alo i te whao taua anga le leila veai, malango manuina le tuo la tuto finga. Aia, tai,
Lātou wa whai maulu ma, whaululunga fo i o malo ma le lalolangi. Feta lai mai le tua. Feta lai mai. Ta po e ina fina ngalo ma whai unga whai. Wha vae me umai le rofa. Ai a soa i a lātou ua le, e while mu o lau a whio. Ina ia manui ai tangata umma. Na mātou tatalo le tua. O i lātou umma ia o lo alala mai. E le ea si tasi o i mātou e le fia whai manuia. God, enter your domain and into the pews and the people who are sitting in there. Give them your blessings, O Lord. Let us be transformed today so we may return back to you, O Lord. Break through our darkness, give us the light of understanding, and remind us on the gift of life, the fountain of life that is only found in Jesus Christ. Bring you back into the epicenter of our homes, the centrality of our lives. May it be you, O Lord. Let us all ground everything in you so we can experience peace and unity throughout the world. We have our problems. We also have our challenges. Nothing that your grace and your mercy can get us through it. Le tuo le matu tatalo lea. Sau se teimi o le ase whaasoa whaleanganga. A inga tō fie le nei tai au. Pule au au oe le tua i le matu whatawaa. Au se upu fo i tō matawina i mātou. A wale sāwalingo le nei vai aso. Fafonga oe au whaalongolongo. Whaongale vai vai o lo watari ina ia au wala tuwailo finangalo. O a mātou tatalo ia. Whaatasi e matatalo le leo le tangata. E ofo i nātu le suafa manu malo ke riso Yesu. O le ao le nei mafutanga. Amene. Tātou tua vivi atu i le tua. I le pese valu se fulu ma le tolu. Valu se fulu ma le tolu wa saunia. Ia i a inga ia o tō fia mo le masina. Ia o Iulai.
Tusai foi ma le whaasino ala le ka le sia ala ilana tusi whaita waso. Le o tātou me I mai la uwhai I mangalia. O le tusi mo le nei tae ao lo oto I ne mātaio, se fulu ma le ono le mta upu, ao le sefulu tolu se otu le se fulu ma le fitu. Our scripture for this morning is the Gospel of Matthew, chapter 16, verses 13 to verse 17. O le a tātou whaitau whelaflafua I ai. Whaafonga mai a, ia whionga pa ia o le tātou atua. Ua maliu atu Iesu I le lau ele ele, o Kaisaraia Filipo, o na fasili atu ai lea o ia I ona so. E se ale upo tangata I le atale I o le tangata. Po o ai. Ona whatalai atu lea o ia I lato. A o tau. Pe se ala o tau upu ia te au. Po o ai. Sifun mal fitu. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do the people say the Son of Man is?" They replied, some said, "John the Baptist." Others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets. "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ. You are the Son of the living God. You are the Messiah." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, the son of Jonah. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." The word of God for us today. O fionga le tua, ia lo amaya le tustala matayo. Tama, le ayo le mea lofo le anganga I mawhai au na mau se mana mlamanga. Au la mātou wha maulalo. Alo yo whaiva. Wha matala mai. Wha pupula mai. Ia o a fionga pa ia o lau a fio. A wale soi fuama le ola lo sanga I pēa ai mātou lau whanau. Ia I pēa le viinga. Le wha manuma le wha netanga nei se I o I le wha vavau. Wha vavau lava. Whauma ele, I lātou ia le tūlai. Ai, au mai ele se fulu lima ma le se fulu ma le ono, se oto atu aini ma whauwhaunga. O lona whaitauina e whapea, o na whetalai atu ai lea o ia I lātou a o tou. Pe se ala o tou upu I a te au. Po o ai. O na tali mai ai leo Simona Peteu, whamai o oe o le keriso. O oe o le halo le tu soifua. But what about you, he asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." O le manu lauti, o se manatu e taʻitaʻina ai ma faufaunga. A o tou. Pe se ala o tou upu ia te au. But who do you say who I am? There was a man that was stuck at the airport. He his flight got canceled to go back home. Yeah, as we all know, once you get a flight being canceled and you all started rushing. Everyone's going to line up everybody in line and to face whainga to sa ili sisi va aina ia toe o aile malanga I ole mele lo tau la iai. After a while, he got very impatient. He became angry.
But there was a long line of people who were standing behind the counter. But he stormed all the way to the front. He was pushing everybody away. He barged all the way to the front counter and he said to the lady, "Ma'am, give me a ticket. I need a ticket for home. I don't care how you get it, but I just want you to serve me with the ticket right now." My sir, I would love to help you, but as you can see, there are many people who are in line that were before you, so I humbly ask that you please go back and get into the line. No. Do you know who I am? The lady responded, "Sir, I'm sorry, I don't know who you are." "What? You don't know who I am?" "Yes, sir. I'm afraid I don't know who you are." "Don't you really know who I am?" "I don't know who you are." "Well, you should know who I am." And at this point of time, so she took it amongst herself. She grabbed the mic and he spoke into the intercom and said, "Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? We have a situation here. A man doesn't know who he is. If any of you know who this man or his identity, I would humbly ask that you come to counter number 7, please." The message is about identity. And in particular, do you know who he is? The person I'm going to be talking about this morning is Jesus Christ. Do you know who Jesus is? I think this is the most important question in our lives. Certainly, this is a question that every church must answer well. And this is a question that every Christian must answer well. Who is Jesus Christ? Afai tau no ule asona tau poina. Ao se fa moe foi na tau lupeina mo le fa moe. Ona fa pe ile upo ilato la umatai lo fa foina la so. Mai wa pa ia la so, fa mai wa pa ia le la welele ma le sami. Awa le wa to wa fio matala au mai. Mai au te pa ele tu langi le se u matafi au vale vale nga solo mai au Samoa. A foi wa tu na ila polima I fainga ma lo wa le ola. Se o le o te me liva ma matungo fiele fe sili fa inga o le ngana fa nga. O opu ma le poto le atunu e fa matala le va fsanga. Le feilo inga wa fai. I le fa moe wa taunu. Mai le mtu ama anei ale nge ngaluenga tele sa fitai tu ngai le I kalalaia. Fo mai o le wa motu mai le taula. Le whainga malanga wa a Yesu ma no so o le wa tau mai le la wele ele ma whanua o Kaisaira le Filipo. Le aifo mai o lo o alalai tangata onu ese, Gentiles. Caesarea Philippi was an area associated with idolatry and rival deities. Le aifo mai e ifo I tupua matapua I a paala o na tangata. Na iai le malu tele malona matungo fia na fausia le melo le marble. Ai na fau I le faulinga le tamalole o Kaisara. That's where Jesus and his disciples are at. They're in the thick of idolatry. Le ai matangata e ifo I tupua. O le na whanau mai fo I nai Kaisara. Le se tasi foi o tua ua I latou le tua leo o pen. Ai fo mai lewa a mai e Yesu lona au so o mataula iai le whainga malanga. It almost seems that it was part of Jesus' scheme.
He purposely brought the people, his group of servants, his disciples. He brought them to the background of the world's religions. Si o mia I lātou ma. Matapua inga ia I fo I tupua ia mapaala. Within all their history and splendor, and he demanded to be compared to these people and to have a verdict given in his favor. That's the background of our story. For my au faya pele dialogue le Yesu mo na so manu eselelo sila mai ona tu fasidi ile o le I ona so. Ese ale upu o tangata ia. O le ase tau fio o tangata ma le motu lea. Ila atali o tangata. Po oi. Who do these people say that the Son of Man is? As we heard in our scripture, le wako eko mai ele au so o tali mga ngana ia o tangata fo mai ha se o oi Yesu o le Ioane le Papatiso. Fo mai isi fo mai se o oi o Elia. A mai foi le tau finga o le tau tele fo mai o se tasi o perifeta oe. Ale o le nao oe o Jeremia. O leo ua fafola I malai. Le mana malama. Ia ma le winga o le tangata le Yesu le mafau le tau tele. But the question lies, I say awa is ese le tali tangata. Why the different answers? O le mautino ele o mana malama le laro langi nei le tangata swafa ia Yesu. O e tali whape mai le fta mai ala ngā ruenga tele o I kalalaya. O le toi whapapula ina le tau waso ia na toi whatulai la tau le mwhaina sāwari. Ai mei se le oti o le na la vea I mai, but they're answering like this. See, Jesus did not ask the question because he didn't know who he was, leai. Or because he had an unfortunate dependence on the opinion of others, leai. But he asked this question as an introduction to a more important follow-up question. Okay. Thank you. Walilei. A'otoulaia, my servants, my disciples. Peseala o to upu. Ia te a'ula po'oi. Okay, I've heard from the community. I've heard from the Gentiles' perspective. But what about my family, my brothers in arms, my disciples? Who do you say who I am? Atali mai rola ia Petero. Mai o oio le keriso. O oio le alo le tusa for o oio le Mesia. Faleo. Ai le imala malama ato to Petero le upu le alo faleo ina. Awa ese foi le mafaufaunga. Ile to inga Mesia le alo mafaufaua I Petero. Si o Petero. O Petero o le iutaia na le liu mai le loto o le kerisiano. Au tau finga lala au iutaia. O Yesu le Mesia le na wha moe moe ai lato I manui ai. O Yesu le Mesia na te sa o loto lato mai le pule leo le kolonia le malo Roma. Manatu fo I lato. O Yesu o le Mesia e pei o le tupu o ta vita lea ta ua. Ta vita lena ea ile polonga o tangata Israelu. Ta vita lena tasi ele ta poainga ile laumua Yerusalema e o mai le nei tae au malaso. Ta vita o se toa ta ua. I lona mai teimi malona tula I mai. Yes, that very same King David na tele malo. Tele o na malo. Many victories he wars. Ia mo Israelu I lalo lana tainga. O le Mesia le nā lelo mafaufaua I latou ia. E whaatangata le Mesia.
O le na mamo ai la utai atoa ma le ngutu le o Peteu le na tali atu ai. Au le Mesia o le tatu tala. O le Mesia e. Le o se Mesia e. Mesia e tutupu ai ni misa po ni taua. Ele o se Mesia e fe vai a i tangata. Ele o se Mesia fo i e fia malosi ma tau lui i le tangata. Au le Mesia fo mai e anga malu. O le Mesia fo mai e tumutumu ai le ola. O le Mesia na te wha mangaluina anga sala o tangata. Ma Mesia na te wha sa loto le anga o le tangata. Mai le tuina nau o le ami o le anga. O mea ia le mawhai e taua ma misa o na whai. E le mawhai le Mesia lelo ia le mawhawhau o Peteu o na whai. Awa o le wha mangaluina o anga sala ma le wha sa loto ina o le tangata. Mai le loto o le ami o le anga. That's God's business. O mea e tau i le tua mangata i le tua. E le mawhaila e tau o ma misa o na whaola le anganga mawhati o le tangata. Wa na o le tua. O le tua i le liwa i le loto maa. Liu tua vai ai le ola fe mau mawai a le tangata. Ia salamo foi ma ia whatu tua i a te ia. Io e le whanau e le tua e le neitai au. O le Mesia. O le Mesia e whaatupu whaamoemoe, ai le whaatupu vevesi. O le Mesia e saili i lalo lona malo, ai le whaasausili o na lomona. O le Mesia fo mai e o pongi ma fono, ai le whaitau ma sei i se tangata. O le Mesia fo mai e na te wha mangalo ai le tau fi mau i se aleo o sona uso. That's the Messiah. O le Mesia to o file mua i le vevesi ma le whenumia i o loto ma mawhauwhau i teimi tātou te le mau manatu ai. O le Mesia e manino ai le va ai wha le anganga i mea le lei ma mea e manui ai e kānesia wha pea a inga ma whanau. O le Mesia e te mau a inga i le loto whai mea le lei o le tangata mo le tua ma le ngā luenga e na te wha tupuina le anganga whai mea sili ma le nofo le lei o ona tangata. Yes, my beloved community, that is that Christ. That is the Messiah. The Messiah who we worship today. The Messiah who is loving and so forgiving and understanding. Yes, Jesus affirmed Peter's declaration that he was the Messiah. Yes. But Jesus inside knew that the Messiah that he had in mind, that Jesus had in mind, was the Messiah that was to die. And the good news for you and I is that Jesus was willing to do that. He was willing to sacrifice himself for the sake of us. That is the Messiah. Loved us so unconditionally that he offered his life so we may have ours. He was willing to take up his cross and just to bring God's kingdom into this world. And now he calls for all of us to carry our own cross as instruments and citizens of his kingdom. That is the Messiah. That is the Christ who builds up relations, who builds up relationships and community, and he tears down the walls of hatred. This is the Messiah that will always be there in your time of need. The Christ and the Messiah that will not judge you and me for who we are, but will grasp hold of us in his loving and tender care. And he will mend and make our lives whole. All he asks for you and I is just to repent. We all need to repent, people. We all need to repent and return back unto him. Yoe, le au fi ai, e kale si ai, samo ai,
Le lalo langi e. Fuma Yesu se wa mana ye le tali. Ua le lei. O lea wa o iloa ma faufaunga manatu. La mona yo lato loto. Fuma Elia. Ioane, Jeremia, po se tasi foi o perfeta na valo ia. A o tou. E se ala o tu upu. Ia teo. Oi. He's speaking to us right now. I've heard the response from everybody else. Who I am. But he's asking directly to you. He's asking to me. But you guys, who do we say that who he is? Selauvalus fubipese.
Masilo wa malay malang whaamanuia. Lato o mo sa nia. Ono Yesu. Amen. God is good. Lady atua. Te miuma. Le manatu lea ua sewi whanua le wha tamasoali. Le fo ua mapu le to'o le tautai le nitai au. Le ua maalo le tu ofe le nitai au lea ua wha le lea nunga le wha polo man wha sang. A wā le tato wā tapu ia ma le tato ta maa le lang. Mātou te awalo whaatu, whātalau whaatu, nei tai au. Nisi nei o ainga wa lautongia nei tai au. You get half off. Le ainga mua le ainga o to whae ono. Le sunga toina, ma whatua ia Doris, ia malinofo ialo. Le ainga lona lua, o le ainga o misa alfua. Sunga tia kono ia Jerome, ma whatua ia tia, malinofo ialo. Le ainga lon tolu le ainga o ila lio. Sunga ya Jake, ma fatua ya Sina ma le nofo ialo. Le ainga lon na fa le ainga o ila faulalo. Le ainga lon na lima, le ainga o solia. Ia wa ule tau talatu ia ma le tinao tamaiti. O tiana ia ma le nofo ialo. Mau lau nofo se e au se tanga malu o le a mātou tamwhaiat.
say the Son of Man is? Well, some say you are Elijah, the one that preaches repentance. Others say Jeremiah, because he was rejected by the leaders of his time. And still, others say one of the prophets, those that spoke on God's behalf. Okay. Well, that's everyone else. But who do you say that I am? Okay, what are we gonna have to do, huh? It's lots. Nathaniel, this is your moment. Be yourself. Some say John the Baptist, which obviously isn't true. You are the Christ, Lord of Kings. These carved statues of Baal and Pan and other idols that we passed, they are dead and decaying. But we worship a living God. And you are his son. Blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood does not reveal this to you, but my Father in heaven. All your life, you've been called Simon, one who hears. But today, I call you Peter, Rock. It is on this rock that I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is a place of death, and I've brought you here to tell you that death has no power to hold my redeemed people captive. Because I live, you will also live. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loosed on earth will be loosed in heaven. You have the authority to declare the truth to others that I am declaring to you, that the repentant will have a place in the kingdom of heaven. You have confessed that I am Christ, and you will influence many others to make the same confession in time.
Tauni lo tulai mai awal pa vai vai. Toi fai to alo na toi a fio mai. O soi lunga lalo mai ma ata mai. Pati lo mati mai. Ia bebese aleluia. Ia le tama. E alo le nanga paya. Sisi olima padeneina. Jadi totasi paya. Ia sisi va paleanga. Pata pati mai mapa pia pia loa tua. Ina le tua pa maloksi mai. Mapoi le vina male pa petai. Ese meu mai te vai vai ai. Rona toto e te mama loi. Ule malolo toto sisi la mai. Tauni lo tulai mai awal pa vai vai. Toi fai to alo na toi a fio mai. O soi lunga lalo mai ma ata mai. Pati lo mati mai. Ia bebese aleluia. Ia le tama. E alo le mama paya. Sisi olima padeneina. Perito tasi paya. Patesi pa paleanga. Pata pati mai mapa pia pia loa tua. Ia le tama. Ia te alo. Anana paya. Iluma. Satavro. Alleluia. Ia le tama. Te alo le nanga paya. Sisi olima. Padeneina. Perito kasi paya. Ia sisi papaleanga. Atapati mai mapa pia pia loa tua. Ia bebese aleluia. Ia le tama. Te alo le nanga paya. Sisi olima. Padeneina. Perito kasi paya. Ia sisi papaleanga. Atapati mai mapa pia pia loa tua. Ia sisi papaleanga. Atapati mai mapa pia pia loa tua. Ia sisi papaleanga. Atapati mai mapa pia pia loa tua. Hey! God is good. All the time. Koe mai as paki skasi mo a wainga. Morning, church. Good morning, church. Today is a good day. Esele. Leanga le leo le li. Whalinga le nei aso e ana I tātou tawainga. Ai mese le nei aso sā tāua. Whamtoa le kālesia, Eileen Ware. Ia e mese lea. Whamoimoio ainga. Lea Samun Mulio Masina taitasi. Manatua whafufonga Samoa. Ai mese le nulotu le nei tāau ma le whiau tāua. E whamoimoio sa alo whaiva iai. Ia wale taulanga si tia I le tua. Manatua na langa whatamari. Wala langa whamaniti. Le whamoimoio le tāau ma le upoleola. E na whafufonga ai lo tātonu. Ia wale la sanga le whaingofia I whai unga whoi o le nei masina.
Le vevela o le lama le whaingofia o le tātou ai. Ia e tātou toa ai lumo le tua, mana whamrianga. Le ua tātou sapi ai le nei tai au, le alofa ma le anga le leo le tua. Mo li la le nganga whaatai, lau sunga le toina ma le whiau tā ua. A wale moli ma le manawanga pa ia. Le ua tāo suai sa moa e meise le nu lotu le nei tai au. Vai le leo vai whai masui le nu. Wa moli lo mātua nganga whaatai teli. Ia a wale ngā luenga whitai tunga iai lau sunga le toina. I liu whai se tau talanga wale wha moe o ainga. Lau sunga solia. Ia whai oe ma whongo ainga. Ia lau whai pese fau fwoi lea tato e kalesia. Ma neia ia. Tā penanga, e mese saunia le leo vi inga o le tua, wha malo ngā lulue, wha tai whai o le whaiva le nei aso, ma tango fie fo i le tautau ninga, a iaini i o tutoe, ia wha solo mai mo le kalesia tātou tau ninga whakatasi ai, ai tutongi e solia, wha malo wha tai wha manuia i ainga, anga leile tua le tātou nulotu, e mese sa moa mana wha whonganga le nei aso, tu maule vi inga i le tua whaatai. Ia ua atu le leo le, te tai le nuu. Mātanga o fia fwoi le lofa le tua le nei tai au. Tula i atu o lo tātou. Folfolanga fwoi le nei aso e meise nei vai tau, ia meise o la folfonga le tātou e kalesia le nei aso. Tātou taulanga, nisi nei tātou ainga o mai o te akono ia to iwa tui nei tolu se furu tā la. Ia o lo ngā solo mai pēle tau singa o ngā ruenga nisi nei o tātou ainga o lo lafo mai pēle lofa mo nei masina ia o le princess tau whailangi wha o marse lau tā la mo tau singa o ngā ruenga wha aftai. O le nisi nei o tātou tau ainga o mai family night, mo tātou a tina elena mo watu, leo wha o maile, sunga ti a kono i a pulea i to whaiono, tolu se lau tā la mo lantu sanga mo family night whaafitai. Tātou sene, tamato ina e lau to whaiono e lua se lau tā la, tamamalolo to nautala se lau tā la, la whaoa si olo osa lua se fulu tā la, Mapsua sauvao limas futa la, te akone aso folasa i tai au, limas futa la, e te fono po ti mamai se lau ta la, o ne tau talatu tors futa la. Ai fai me so o to fai ono limas futa la, loi tu mua maluia fa se futa la, to iwa tu nei lua se futa la. Sai u se meatu lua se futa la, kele singatango lua se futa la, te rau misa le fua lua se futa la, take ila lio, fa se futa la ta amua to faiono luas futa la marongo leo lima ta la mai kalongo leo lima ta la via manu ma lima futa la sprina met fanau tot futa la Victoria to faiono luas futa la na mi fanga luas futa la sunga fela unga pio paulo lo tatu mafuta ni so fenga luenga tot fu lima ta la fa aftai Veni Amperosa, se furuta la fa aftai, te fai vai, se limas furuta la fa aftai tele. Tommy Panama, luas furuta la fa aftai, Caroline Snyder, limas furuta la fa aftai. Sao se meatu lima ta la, tato sene, le aso nei, se lau varu se furuta la. Tasi le afe, varu se furuta la. Tasi le afe, varu se furuta la, tato foloa le ena i ta la, ena mauare. Pa moe moe ale. A inga leo umatu e lua se furutasi ta la whaaftai tele. La nganga whaaftai e le lau tele lava i are. Nei vai tau le. Lea fwe ua tau o leo li maia. Tulanga i whanau moa onga. Ia whaaftai o lea vai a lava sosia. Manuia o tau lafo pe lea sa ma lea sa. E watu e nganga whaaftai o lau whamalo lava le. Tātou ainga lotu, ia maise nei o tātou usoa mā loro, tātou mā futa pe lea sā ma tero teimi, tātou nuu whaaftai tele. Whamanu ia tele leo tua e lo tō wanga le lei. O forfolanga.
Ai fo lau ka lena na mo va yaso nei. Pa muli mare ka le sia ta mai tato sauninga mo sina luas furu minute. Nei va yaso e ei fu fuanga masalo pe tau fu fuatu tato va yaso nei fa stau pispisi le titi na ei na yo tato tau ainga lo tato mafuta vai tau nei. Na yo tato uso a maloro fai malanga mai Samoa ia. Lei lava na o mai na yo tato tau ainga yo tato ta pena fo. Nei lava yaso ro ilfa moe moe tau no mai whainga malanga na yo tātou ainga mai whitiuta, ia le tā pena o tātou i kāre sia. Tātou lau whanua, ia e mai se fōi au ni se fōwhanga la na la awhia mai tātou pūlenga. Ia wā tātou fōwhanga neva yaso. A e ilfa moe moe, o le a whaise tātou tānoanga neile. Pea mai a tātou sauninga, ia e whamau popoina tātou fōwhanga mo neva yaso. Ia vava ai foi nunore. Longor ka lena na. Ia la ala tuari whasolonga o tātou fuwhanga ne vai tau. Ia ma nisi o nei o tātou mea fi whamanatu atu alo o leoni mai tātou taulanga. Ia whamau popo per tātou taulanga o. Taulanga o tala leia. Se temo alo o leoni mai tau tuanane o tātou tau ainga. Ia mwhasol solo tu e whai ngor tau sanga. E i whamanatu atu e. Vai tātou ea. Whai lava se te leo se eleni o tātou e kāle sia uaru tātou ea ni whaare tonu vai aso tea. Tau tua nā e mana e whaora tātou ea. Ia vili atu lau telefoni o lo e sile fia lau numera. A wale tātou ea o nei. Tau moni lava o lo e velale tala tau. Ia tau tua nā o na whai lava se whaare tonu o tātou ea. Vai aso lea leo to e lei mai. Nei mena e fia wha manatu atu. Ia nisi forfolanga o vai aso nei. Ia, sila e lungo tātou i tū lau, masi o tātou ka lena peo ni whalau ilo atu, ia manuia fufanga neva yaso, lau marolo atu whaftai. Wa, no leso, a wale, wha moe moe le kāle sia, whaftai, tō tau auina mo le kāle sia, sa ua foi le whaalongo le alava lo o la vea i ma ua lo o tō wanga le lei, e ala foi le taulango le alofa whaaftai, hanga le lei masanga whaamanuia le tua. Le nāua o to atu, e le umi se tātou mawhitanga pe maea. O te talano atu le tūlanga ma le whaamoe moe o ia ele, talinga mālo lea le tātou e kāle sia ma le pulenga, ia o te manatu, ia e tua mai lava i le tātou whaamoe moe. Ia tau whanua ma whale nei, le whangasoloa i o le mamalu le atunu. O lea wa hanga i mai le vaiaso nei le malanga o le. Le sunga ia kai moko ma le awhioanga i whiti uta pe na maua le saunuanga le sunga le whailatusi. Ai sila ane. Ia i le whamoe moe le asolulu, whamoe le mole. Tātou u malava, la inga ti akono, asi ma le tau vaenga. Le lei o mai o pongi ma whaamau popo le whaamau moe le pulenga e ala ino na whairo inga. Leo le a o mai ele ka le sia fola ma mola tātou lima whatasi. Ia o le a foi se tātou so sani e ma whaina wa atoto ai le whaamau moe. Ia le whaamau moe le se whaleile i lona tū la le se fulu le tae o le a whai whaleile tātou whairo inga ma le mamalu le a whio anga. Ia o e lava o a wanoa ma nei e o mai e tātou lulu lima ma whaatalofa ma whaafeiloai. Ma le paia ma le mamalu le sunga ia kai moko ma le awhioanga o whiti uta. Ma lo le sunai o le sapati. Ia ile langona o le a tātou lo lotu i nei. O le sunga ia kai moto le a famous. Ma le tātou tofi le vai asu o mamua. O le a lo lotu whaatasi ma iai ma le pulenga. Ia o le a whapenana oto atu ai le wha moe moe. E ala i lana tausinga. Whaamuli mai lau te lavou whaamanmole pe a mai ale. Le whaasoa le kāle sia le umi. Ia o le whaamoe moe foi nei lau te lavou lo sauni ai foi mo le nei vai asu. Ia se tā whaunga mo alo ma whaanau le ito i tali watu. O le ala le whaamuli mai lau te lavou. Se i talanoa ma whaamana malama atili le whaamoe moe. Ia one whasasia i le tele o whatu ainga ma ngā luenga o loo whea ngai ma tātou le nei vai asu. Ai se e mai ala sauninga na avatu ai leo se langona a wale wha moe moe le tātou talinga malo. I ui lava lo tu ua i tātou le fionga le teitei whono.
ai le lo so tala pea ma le mamalu le ofisa ia me sai foi le fionga le ti akono te tai o la solulu tu lo lava pa io le sauninga me sai foi le mamalu le tua ia la solulu a mai ale fa mo le fa te tainga o le feilo inga o le pulenga ia ma le au malanga ia fa tala ulatu le mamalu le ofia ai lava fia so swani ia o alo ma fa nau ma tam fa nau le no o fiti uta e le lato sa ilinga manuia lo tau mawhai ai fo i lato ia e wha ma avenga ia wa fo i tūlango le talinga ma lo le o mai o le nu o le whai le asololu pe a mai ale wha taitainga a le tātou pūlenga le angango le wha ftai le umae ia o nawa o tau sila ma wha fonga o le a fo i se wha tau vaa ma le ato toa o le mātou tatalo i le tua ia wha ato eina lo o tau whilingalo o le anganga la veia ma le au tua le aso ia o le nawa o tau si le fia. Ma malue o le au fia le nei vai aso malo na sāwalinga, anga le lei mai le tua. Foai mai pe le tua, ia wha malu mai pe le tau singa o le tua. Manuia talanga vai, manuia le fauta ape atu o wafoi fanga le nei vai aso. Manuia foi e o lo malanga, ia wha pe nana toe au taitai mai le tua, i se teimi wa uma na wha tūlanga ina. Ai mai le te ele ma le fatu ma le anganga o le whaaftai. Ma lo e ka le sia tautua, whaaftai foi mo le aso na nafi. Whare to whinga le tātou au whinga luenga i le pulenga. O lea foi na o tau tali ma lo ai, ia o tau manuia ia le e ka le sia. E ma moli atu ai le wha ma lo ma le whaaftai tele. Au le a whai u le tātou sauninga i le tatalo. Au walava ne e mātou. Ai atu mau i lau o fio o lava vi inga. Ta mau le a mātou ta ape, ia tu mau mai ai mātou, o lau whana ume le lalulangi le manuia ma le while mo, o le tua le ta male alofo Iesu Kiriso, a o le maftanga whai pēa ma lau lava nganga pa ia, nei se yo i le whaavavau lava. Amene.